Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. State level function on special summary revision of photo electoral rolls. Henne kasngi katashi tarik naiwing arajar arpaway. Kalapenlong ya kajing thap Kyrteng thamai. Nakabenta kitu ki bampat dan Kyrteng hake electoral rolls. Bat yakan ne ka program lapenlong hasilong. Yakan ne ka program la play dau additional CEO. Haka jingadan lang ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District kong isawanda lalu. Layok ru ya kajing keren na CEO ba FR Kharkongor bat kiway. Kajing temu jong kane ka program kalong ban ailat ban thap Kyrteng thamai ya kitu ki bampat dan Kyrteng ha ke electoral roll bat kumju ru ya kitu ki bakwa ban ra vote nakawai ka jaka shakawai pan bat ka balas dang na do menta ka shitaring hadu lai phau tarik unai weng arhajar arphawai bat kumju ru ban weng no ya ka Kyrteng jong kitu ki balaklan no. Kini ke Assembly Revision ke sedang adum das ni kan kut halai tu tarik di 9 November. Kini ke lat ban ai ki begitu belum pada Kyrteng bagian wan dan pendap ki form 6 bagi la penung Kyrteng apakah bagian electoral roll bagian final electoral roll. Tu ko mengitip mendangi insas tengah sau benai untuk general election. Kini ke Assembly Revision kolong ke berengkam ha. Idan kumba siswa arpo kumba silat arpo tam itu di badan 1819 di badan dap katras Snem di empat Rung Kyrteng tinggal kentu ya baro ya gitu giba dan kedap katras ndai bakin sim kena galat kena kabu ban pendung ya Kyrteng jungki pendap lagi form 6 para kerja kopor hapdeng ki sapo ngon hapdeng kini ki arpo san hado arpo ndai ru kidang don kumba sapo jare te gitu ru ni kentu yaki bakin sim kene galat nanti bagian pendap ya kini Kyrteng jungki pada kerja kopor ru kidon ki kini teknologi ki voter helpline app bengi kentu ya ki pajba kamtam ki kena samla yang penangkam entah dikejuk dengan mobile kejuk dengan internet bagi la pendap ya Kyrteng jungki lembaga voter helpline app ru pakai simtang san minute ya slogan bagi ibu ru kedai why stand in line when you can do it online te kidon ki voter awareness program bagi langsung release mana kene but ngilap ni gitu ke bos Shillong mo ini orang ba nyai kentu ya baru begin join ya ke bus of democracy begin miss the bus but begin sim kene galat kene kabu ban don ya Kyrteng jungki ha pok electoral roll but ya gitu ki bakwa ban mo ki bram shift rule let's say kidon ki bala shift na kawai constituency sa kawai ron ke form 8 kila ban pendap Kyrteng jungki ha pok form 8 begin shift let's say kidon ki bram shift tho ni kidon ki bawan Sasha Shillong ni shift ni satai Hako form 8 kila bagin pendap iki Kyrteng jungki bagin don ka correction hako joko poru don gani ka desi don ki atau kan ni ki belayap ha te Kyrteng jungki ru ni ban delete no te ka jing temu jong election commission ka dei ban don ni ka electoral roll ka ba khoj bat ka balong suba amul ka balong clear because a healthy electoral roll is the background, it's the foundation of good robust elections. Kumangong mana hapo jingkren, no roll no poll, no. But jing temu jong election commission kadai ban yakat ya aware ya boro tu kiba long eligible begini sim kene galat kabu jong Assembly Revision begin wan chakmat begin pendung yaki Kyrteng jungki ngingat ba kumangong election commission no voter to be left behind. Rung voter helpline app kila ban leci DC office syaki nongdong kila ban leci common service center ru but kadon ga NVSP website ru national service voter portal but ka masuk ya ka voter helpline app jadi kila ban download apa voter helpline app ka masuk tam sim tang san minute te hadin kini ka live tarik pre kan sedon ka hearing kin sakhot kin sa examine ki document na leng jong electoral registration officer ki AROs kin sa examine itu kiba biang ki dokumen te kila tep Kyrteng jungki itu kiba tempat biang te kila mengkot iki ban kanon ka hearing kin pintikna ya ka address ya ka jing ya particulars jungki ki documents bagi hap tep umur bagi hap attach kedai ka school certificate ban proof ya ka age ka birth certificate ka address proof kita ki main things ban pijisha ya ka date of birth ban pijisha ya ka jakasa
but pensisha ru bagi degi citizens jong kene ka jong of this country kan bagi di tangki Indian citizens ki bala ban enroll ke certificate rang masnong ka deko ka bala ban yarap ndai dadon degi kinja kini Aadhaar ni passport ni ka kini ka school admit card kita berok ki degi certificate ki bala ban pensisha bagi ni ki degi bagi babiang bagi degi particulars kan